Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien, bastante bien. Yo soy Cipriano Rudy y hoy te presentamos. El idioma quechua en Suriname. Comencemos. Reqsisunki papanchik wawayma kayqanispa akllasunki mana ñupusunkichu qampash churayuq Sutiykita churaykunki. papanchik Jehová papanchik Jesucristo qhapaq yaya Hayka suwaykikuna. kimsa 15 huk iskay huk 15 warmi ishkay warmi huk qhari paypata churarankichu liykunki chayta ama wishunkichu Ari lisaqmi. Ari lisaqmi. Ari Ari. lisaqmi mana uchusaqchu. mana kanqa churakunkichu Man. No sapunchayman kaypay. Chaypi no.